امروز وضع کنونی فعالیت مؤسسه‌های تحصیلاتی عمومی ناحیه رشت اوید به 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در کدام سطح قرار دارد. سلام تماشابینان گرامی، این لحظه ها نشر نوبتی برنامه معارف و زمان را پیشنهاد شما می‌گردانیم. در جهان معاصر علم و معارف به نیروی اساسی پیشبرنده رشد جامعه تبدیل یافته است. پیشرفت به سرعت تکنولوژی‌های نو اقتصادیات رقمی طلب می‌نماید که در نظام ساحه معارف در آینده باز هم متخصصان سطح جوابگو از فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی آماده کرده شود. امروز علم‌های معاصر محرک رشد تکنولوژی و صنعت دانسته می‌شود. در جمهوری سالهای 2020-2040 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف اعلام گردیدند. این اقدام دلیل روشن آن است که حکومت جمهوری تاجیکستان رشد علم و معارف را یکی از سمت‌های افضلیتناک می‌شمارد. وابسته به موضوع برنامه ما با شهاب‌الدین بازارов مدیر شعبه معارف ناحیه رشت هم صحبت کردیم. در آغاز صحبت می‌خواستیم از شما بفهمیم که امروز برنامه رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در ساحه معارف ناحیه رشت چگونه براه مانده شده است. شعبه معارف ناحیه رشت بهر اجرا گرداندن قرار حکومت جمهوری تاجیکستان عاید به عملی گرداندن 20 ساله آموزشی فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق ریاضی یک قطار کارها را به انجام رسانید. با دستگیری وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان 41 کابینت فنی با 37 مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی دسترس گردانده شد. همساله بهر بلند برداشتن سویه دانش خوانندگان و تقویت بخشیدن بهر آموزش فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه کارهای زیادی به انجام رسانیده می شود. تشکر. سوال دیگر این است که امروز با پرگی تمام مؤسسه‌های تعلیمی ساحه معارف ناحیه رشت با کابینت‌های فنی و آزمایشگاه‌های مجهز تعلیمی تامین کرده شده است. در ناحیه یگان مشکلات بهر آموزش این فن نیست. همه مؤسسه‌های تعلیم با کابینت‌های فنی آزمایشگاه مجهز تعلیمی فراهم آورده شدند. پیوسته دستگیری والدین هم ضرور است که فرزندان را دستگیری کنند، آموزگاران را دستگیری کنند، اومده از این فن بهره بر شده است. با دستگیری وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان در ناحیه 47 کابینت فنی از فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی با 37 مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی دسترس گردید که بهر بلند برداشتن سویه دانش خوانندگان با آموزگاران و خوانندگان به حد کمک زیاد می‌رساند. این زمان در ناحیه فن‌های آموزگاران فن‌های شیمی، فیزیک، متماتیک قریب که به پرگی می‌رسند. در نتیجه زحمت‌های همه روزه آموزگاران است که خوانندگان ما در آزمون‌های جمهوری بر اعلی اشتراک کرده سزاوار جای نمایان گردیده ایستادند. با دستگیری صاحبکاران، با دستگیری سهم اهالی در نزد هر یک مؤسسه تعلیمی ما کابینت‌های فنی از حساب والدین، از حساب صاحبکاران هست که بهر بلند برداشتن سویه دانش خوانندگان همه طرفه دستگیری کرده ایستادند که بهر پیشرفت این فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی همه کارها به انجام رسانده شد. این زمان در همه مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه در ساحه علاوگی از فن‌های دقیق طبیعت‌شناسی برآمده مانده شده است. خوانندگان در دسته‌های علاوگی فعالانه اشتراک میکنند و پیوسته کوشش میکنند که از این فن‌ها بهره خوب بگیرند. تا کدام اندازه مؤسسه‌های تعلیمی ساحه معارف ناحیه رشت با کادرهای آموزگاری از فن‌های دقیق تامین است؟ قریب که در ناحیه از آموزگاران فن‌های طبیعی ریاضی میرسند، هم از صاحب معلومات درجه عالی، درجه تخصصی عالی کار فعالیت کرده است. قریب که مشکلات نیست. اگر اون مشکلاتی کمی که به نظر میرسد ما کوشش می‌کنیم در یک جایی با آموزگاران اون رو برطرف می‌کنیم بهر بلند برداشتن سویه دانش خوانندگان. در ناحیه این زمان 91 تا مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی کار فعالیت کرده ایستاده است.
با دستگیری‌های وزارت معارف علمی جمهوری تاجیکستان 47 مؤسسه تعلیمی ما با کابینت‌های فنی تامین گردیدند. قسم دیگری آنها ما کوشش می‌کنیم که تامین کرده شوند. ما از حساب کارمندان شعبه معارف در هر یک جماعت شهرک دهاتی متصدی وابسته است. اوید با فعالیت مؤسسه‌های تعلیمی در دوام هفته با مقامات اجرایی حکومت دولتی اینچنین با شعبه معارف اوید کمبودهای جای داشته معلومات پیشنهاد می‌کنیم و برای برطرف کردن این کمبودها کوشش به خرج می‌دهیم. سال 2025 با دستگیری وزارت معارف در ناحیه 11 تا مؤسسه تعلیمی با تمام تجهیزات‌های زمانوی ساخته به استفاده داده شد که این برای بلند برداشتن طبق برنامه بر ناحیه یک دستگیری خوب شد. مؤسسه تعلیمی از همه مثال تجهیزات‌های زمانوی تامین کرده شد. در سطح جمهوری تا کجا از فن‌های طبیعی و ریاضی یعنی که نتیجه‌ها از آزمون‌های سطح جمهوری به دست آمده است؟ جهت بلند برداشتن صفت تحصیلات و درجه حاصلکنی خوانندگان در مؤسسه تحصیلات عمومی ناحیه رشت اوید به 20 ساله آموزش فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی درس‌های علاوگی تشکیل کرده شده است که بهر بلند برداشتن سویه دانش خوانندگان و اشتراک خوانندگان در آزمون‌های جمهوری 2 نفر خواننده‌های مؤسسه تعلیمی از فن فیزیک سزاوار جای نمایان گردیدند. اینچنین بهر بلند برداشتن سویه دانش آموزگاران 87 نفر آموزگاران فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی از کورس تکمیل اختصاص و بازآموزی گذرانده شد. روز 25 می سال 2026 در ناحیه دور جمهوری آزمون علم فروغ معرفت برگزار گردید که در آن 387 نفر خوانندگان از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و 24 نفر آموزگاران شرکت ورزیدند که از این شماره 40 نفر خوانندگان و 3 نفر آموزگاران به دور منطقوی آزمون راه خط گرفتند. روز 3 می سال 2026 در آزمون اکادمیکان کرد در شهر دوشنبه از مؤسسه تعلیمی ناحیه 4 نفر خوانندگان اشتراک ورزیدند که 2 نفر سزاوار درجه دیپلم 1، 2 نفر سزاوار درجه دیپلم 2 و 1 نفر خواننده سزاوار دیپلم درجه 3 گردید. سال گذشته در آزمون علم فروغ معرفت 39 نفر خوانندگان در دور منطقوی اشتراک نموده، 17 نفر خوانندگان به دور جمهوری راه خط گرفتند که از آن 3 نفر خواننده ما سزاوار جای افتخاری گردید. طی солҳои охир дар ҳар як гӯшаву канори гуногуни кишвар аз ҷумла ноҳияи рашт тамоми соҳаҳо бахусус илму маориф беш аз пеш ривоҷу равнақ меёбанд. тавре шаҳобиддин бозоров мудири шуъбаи маорифи ноҳияи мазкур иброз дошт, дар ин давра бо дастгириҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат на танҳо шумораи зиёди мактабҳои кӯҳна ба муассисаҳои нав табдил дода шуданд, балки мавриди таҷдиду навсозӣ қарор гирифтанд ки имрӯз шумораи муассисаҳои таълимии муосиру замонавӣ дар соҳаи маорифи ноҳияи рашт кам нестанд. طبق معلومات متخصصان ساحه معارف ناحیه رشت عین زمان در ناحیه نامبرده 116 مؤسسه تحصیلات عمومی، 25 مؤسسه تحصیلات ابتدایی، 91 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و مکتب اینترنت جمهوری کودکان یتیم با فراگیری 32278 نفر خواننده فعالیت دارد. قابل ذکر است که مؤسسه های تحصیلات عمومی ناحیه رشت با تجهیزات و تکنولوژی حاضر زمان از جمله 1231 عدد کامپیوتر، 196 پرینتر، 27 عدد تخته الکترونی و 49 ویدیو پروژکتور تامین بوده با شبکه اینترنت пайваст мебошад. феълан ба таълими фанҳои мазкур 79 нафар омӯзгорон машғул мебошанд ки 74 нафарашон мутахассисони касбӣ буда дар таълими ин фанҳо самгузор ҳастанд. дар муассисаи мо барои омӯзиши фанҳои табиӣ дақиқ ва риёзӣ ҳамаи шароитҳо муҳайё аст. муассиса бо кабинетҳои муҷаҳҳизгардондашадаи физика, химия, биология, математика, информатика таъмин шудааст ва ҳамчунин дар муассиса маълимони маълумоти олӣ, дараҷаи тахассусии олӣ
ва маълимони соҳибтаҷриба ба кор ҷалб шуданд. дар озмуни илм фуруғи маърифат 2 нафар хонандаи мо, 1 нафар хонандаи синфи 9 Музаффарова Оиша аз фанни география ҷойи 2 ва 1 нафар хонандаи дигари мо Сафолов Муҳаммад аз фанни информатика ҷойи 3-ро ишғол намуданд. бисолаи рушди фанҳои дақиқ тасодуфӣ нест. таҳлилҳои ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки имрӯз давлатҳое ки дар соҳаи илму технология ба дастовардҳои назаррас ноил гардиданд, маҳз ба рушди фанҳои дақиқ ва табиатшиносӣ бештар таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. имрӯз дар муассисаҳои соҳаи маорифи ноҳияи Рашт низ ҳамчун соҳаи муҳимтарин рушди илму технология ба назар мерасад, ки дар ин муассисаҳои наву муосир барои ворид шудан ба фазои ҷаҳони илмӣ иқтисодӣ мутахассисони насли нави дорои тафаккури илмӣ ва техникӣ дар оянда тарбия хоҳад ёфт. мисолаи омӯзиши фанҳои дақиқ барои солҳои 2020 ва 2040 барои фанҳои табиатшиносӣ, риёзӣ ва фанҳои дақиқ дар ноҳияи Рашт дар масоили таълимӣ бениҳоят хуб бароҳ монда шудааст, ки дар ин самт қарори раиси ноҳияи Рашт фармоиши мудири шӯъбаи маорифи ноҳияи Рашт бароварда шудааст ва дар ҳамаи муассисаҳои таълимӣ омӯзгорони фанҳои дақиқ бо пуррагӣ қариб ки мерасанд. шогирдон дар ин самт фаъолияти хуб нишон дода шуданд. дар озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва минтақавӣ фаврона иштирок карда шуданд. бо дастгирии вазорати маориф ва ҷамъи соҳибкорон ва мақомоти ҳокимияти давлати ноҳияи Рашт мо 41 кабинетҳои фаннӣ аз фанҳои дақиқ, фанҳои физика, математика, география, биология, химия ва озмоишгоҳ овардем ба муассисаҳои таълимӣ таъмин намудем, ки дар онҳо омӯзгорони дар сатҳи баланд ихтисоси дараҷаи олӣ ва пуртаҷриба кор ва фаъолият карда истодааст. мисолаи омӯзиши фанҳои дақиқ дар ноҳияи Рашт дар ҳамаи мактабҳо нақшачорабиниҳои фармоиши директори муассисаҳо ва нақшачорабиниҳо бароварда шудааст. гурӯҳи идоракунии сифати таҳсилот назорат бурда истодааст ва ҳар як 4 ва дар ҳар як марҳила санҷида баромада мешаванд. шогирдон дар озмунҳо ва олимпиадаҳо ва озмуни илми фуруғи маърифат хуб иштирок карда истодаанд. дар озмуни навбатие ки 25 май баргузор гардид дар коллеҷи тиббии ноҳияи Рашт озмуни илми фуруғи маърифат 48 нафар омӯзгорон ва 358 нафар хонандагони мо иштирок карданд, ки ба даври ноҳиявӣ 48 нафар хонанда ва 4 нафар омӯзгор рохат гирифтанд. ва боварӣ комил гуфта метавонам, ки дар оянда оид ба мисолаи омӯзиши фанҳои дақиқ ва озмунҳои илми фуруғи маърифат ва иштирок дар олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ хонандагони мо ва омӯзгорони мо фаврона иштирок менамоянд. солҳои охир дар соҳаи маорифи ноҳияи Рашт бо мақсади баланд бардоштани сатҳи донишҳои илмӣ, ташаккули ҷаҳонбинии техникӣ, тақвияти заминаи моддии техникӣ, даҳо муассисаҳои нави таълимӣ ба истифода дода шудааст, ки дар раванди фаъолияти худ чунин муассисаҳои таълимӣ дар омода намудани мутахассисони оянда саҳми назаррас хоҳад гузошт. ман беҳад аз он хурсанд ва ифтихорманд ҳастам, ки мардум аҳамият ва моҳияти омӯзиши фанҳои дақиқ, табиӣ ва риёзӣ бисёр хуб дарк мекунанд ва кӯшиш ба харҷ дода истоданд, ки фарзандони онҳо ҳарчи бештар ба ин фанҳо моил бошанд, ин фанҳоро аз худ кунанд. мо аллакай ҳис мекунем, ки ҳам майлу хоҳиши хонандагон, ҳам майлу хоҳиши падару модарон ба ин самт беҳтар шуда истодааст ва ин гувоҳи оянда боз ҳам беҳтар шудани ин соҳаи кори маориф ба шумор меравад. бисолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ иқдоми муҳим мебошад. он таваҷҷӯҳи рушди зеҳнии наврасону ҷавононро нисбат ба фанҳои дақиқ зиёд намуда, солҳои охир дар озмуни ҷумҳуриявӣ илм фуруғи маърифат натиҷаҳои назаррасро соҳиб гардиданд. дар муассиса 50 нафар омӯзгор
870 нафар хонанда ба таълиму тарбия фаро гирифта шудааст. имсол барои мо омӯзгорон боиси ифтихор аст ки аз ҷониби мактабачагон дар сатҳи ҷумҳурӣ дар олимпиадаҳои фанӣ ва озмунҳои ҷумҳуриявӣ шогирдон иштирок намуда ҷойҳои намоёнро сазовор гардиданд. аз ҷумла боиси ифтихори мо аст ки хонандаи синфи даҳи муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами дудаҳяшил Мирзо Шарифова Сабрина дар олимпиадаи ҷумҳуравӣ иштирок намуда аз фани физика ҷойи сеюмро сазовор гардид. имрӯз боиси ифтихор аст ки хонандаҳои муассиса 11 нафар гирандаи стипендияи президентӣ мебошанд ва 1 нафар гирандаи стипендияи раиси ноҳия мебошад. ин ҳамаш заҳматҳои ҳамин омӯзгорони муассисаанд ки бевосита заҳмат намуда шогирдонашон дар сатҳи ҷумҳурӣ ва берун аз он ҷойҳое гирифта ва сазовори ҷойҳои намоён шуда истодаанд. боиси ифтихор аст ки аз ҳисоби вазорати маориф ва шарикони рушд дар муассиса бахшида ба 20-солаи рушди фанҳои дақиқ дар муассиса як синхонаи инноватсионӣ ташкил шудааст ки хонандагон бе ягон монеагӣ метавонанд ки аз он истифода. имрӯз рушди соҳаи маориф яке аз самтҳои калидӣ ва муҳим эътироф карда мешавад ки барои таҳсили наврасону ҷавонон ва ба воя расонидани мутахассисони ҷавобгӯ ба талаботи замон ҳамаи шароитҳои зарурӣ дар оянда босам фароҳам оварда мешавад. таълиму тарбияи наслӣ бо маърифату соҳибҳунар ва сазовори анъанаҳои неки гузаштагон бо асосҳои илму дониши замонавӣ ошно сохтани наврасону ҷавонон яке аз омилҳои асосии рушди миъмадаи кишвар ва расидан ба дастовардҳои навин мебошад. бояд гуфт ки дар замони соҳибистиқлолии кишвар дар ноҳияи Рашт дар радифи дигар соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ соҳаи маорифи ноҳия низ хеле пеш рафт. ман дар олимпиадаи мактаббачагон аз фани физика дар даври ҷумҳуриявӣ иштирок карда сазовори ҷои сеюм гаштам. ман дар бисёр олимпиадаҳои фанӣ иштирок намудам ва дар илми фурӯғи маърифат сазовори ҷои дуюм дар даври ноҳиявӣ гаштам. аз фани технологияи иттилоотӣ озмунҳои олимпиадаи фанӣ аз забони англисӣ даври минтақавӣ сазовори ҷои сеюм гаштам. дар заминаи роҳандозӣ гардидани озмуни ҷумҳуриявӣ илмфурӯғи маърифат метавон гуфт ки дар ин радиф ба хотири босам бештар ба омӯзиши илмҳои риёзиву дақиқ ва табиӣ ҷалб кардани наврасону ҷавонон ба фанҳои дақиқ дар озмуни илмфурӯғи маърифат таълимгирандагони муассисаҳои таълимии соҳаи маорифи ноҳияи Рашт аз фанҳои кимиё, биология, физика, математика, информатика, география натиҷаҳои назаррасро соҳиб шуданд. иштирокчии озмуни фурӯғи субҳидоноӣ дар номинатсияи адабиёти классик мебошанд ва инчунин дар даври аввали озмуни фурӯғи субҳидоноӣ сазовори ҷои аввал гаштам ва дар оянда мехоҳам ки дар даври минтақавӣ ва ҷумҳуриявӣ соҳиби ҷои намоён гардам. иштирокчии озмуни фурӯғи субҳидоноӣ китоб аст. аз рӯи номинатсияи классик иштирок менамоям ва инчунин дар даври ноҳиявии озмун сазовори ҷои якум гардидам ва ба даври минтақавӣ тайёрӣ дидастодаам. дар озмуни ҷумҳуриявии илм фурӯғи маърифат аз номинатсияи физика иштирок намуда сазовори ҷои аввал гаштам. аз ин дастоварди худ хеле хушҳолам. ман барои расидан ба ин натиҷа бисёр дарс хондам, масъалаҳо ҳал кардам ва ба фани физика таваҷҷӯҳи зиёд доштам. дар партави 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф солҳои охир ба омӯзиши илмҳои муосир ва дақиқ аз ҷумла физика ва математика дар муассисаҳои таълимии соҳаи маорифи ноҳияи Рашт таваҷҷӯҳи хоса дода мешавад. имрӯз омӯзиши фанҳои табиии риёзӣ дар соҳаи маорифи ноҳияи Рашт дар як сатҳи муайян роҳандозӣ гардидааст. бино ба иттилои масъулини шуъбаи маорифи ноҳияи Рашт, дигар муассисаҳои таълимӣ низ дар соли 2026 дар назар аст ки бо лавозимоти таълимӣ ва таҷҳизоти муосир таъмин карда хоҳад шуд.